Kitabu cha Ayubu mriangoni wa 10. Ayubu anazisikitikia. Ayubu akendera kunena kiamba, nagamena maisha gangu kwa vizho ndalala malwazu ndanena utungu wa moyo wangu. Ndangomba Mlungu usinihukumu, nambiraro kosa unishitakiraro. Vize ni vizo kwako kunionera, vize ni vizo kuihulia kazi ya mikono ya kwako na kuipendelea mpango ya tiriri. Vize una matoka kidamu, hadi unaona here mdamu onajo. Vize sikuzo ni here za mdamu hadi miaka ni here ya mtu, kwamba umale makosa gangu na kuichunguza dhambi yangu. Wona manyokala sina makosa na kukala kahana hadi maya kuniokola kula mikononi mwako. Mikono ya nyumba na ikinitengeza, vize vinondagaluka na uninonge kumbukira ukala wa nyumba here mtu waombaje ulongo. Vize ndani uje vumbinika heri, vize kunikanyira here mazia na kunisuka here mazia maivu. Wawa hala misoza na milango ukisuka mwenga ngunyuki nivika nyama na kingo. Wanipa uzima na kunionera mbazi na roho yangu ukiitunza tototo. Ela mautugaga wagafisa moyoni mwako na mwanya ukalagere ga akilini mwako. Kala nahenda dhambi unganilola na kunganirichire bila kuniadhibu. Shauri yangu kala na makosa na hata kala sina kaila, kiza sidi makunula kita kuzilika maana nitele ya ibu. Anza hoha kaiza matiso gangu na nikizanula unaniinza here simba inzajo na kuonyesha kahere hadi miwo wa kuangalaza kinyume changu. Unarehema shahidi asha zulu zangu, unangeza koroza zulu zangu, unarehera maadui asha manishambulie. Kwani unanihenda nijalwe bahakala nafa kabla mtoyo siku nona. Bakala sika lireko hadi ukala na halo mwenga kwa mwenga kula ndani ni hatambirani. Maisha gangu ni mafuti niricha bai, ngani pate kuriza moyo vichache. Kabla sisa kwenda kwa watu maendako na makauya kwa kiza kinji. Siya kiza kibomujomu here kiza cha usiku wa mvula na fujo. Chamba ya mlangaza weni here kiza.